asanso share our attention TV bi akwantua na magimedwa e de nsem emu ode mu onwunu ayerosem ne nyina bi e de ba be som efa attention TV de yes we inspire you more enema ekoso e wo Ghana mu ane o mountain time so ene nam attention TV so a ye di bibre na asena benye bi a show the 47 subscribe na share na adoma na eda ho no so bo so ponche so ai notification bi e be film bebe bia wonsabe ka bi ehunia ekoso ebi kura na yesi eja beto Ghana wo hye wo dem wo kitafo wonim ne ekoso attention TV for the information bi e wo so wonia bia ebe bro what is say bibi the tresom what be that ai se si ade ese tresom ai maiwa ne memu ana ya hem ye de bebre no ye mema ba kon sunye no se si aye friend tresom na je so ba kon be ma ba kon e ma miensan na enu no mu nyina twa no ahia waitam we de hye na no waitam we de hye sebe ne to na ye omo asom nyina ba bia egibi gimu nchiremu abawe bia ye friend no Angie Stars abawe afefefe de lady no ho afeyie pa utumi se ankanyankopon abodi a wo ka ho an ho ya akono yi a anka bo se wo pa adwuma bi edi siniti eso abohu donkomi be ho akuantwa akwana mbohu edi kwa achima no wo eye attention TV no wo se da bi na emu wo de tresom adwuma ne besi na ne so wo hu abamu a ese ne pe epren so ma no na eduru na wo se yeda ai nanim na wo se ekopie hotel na chese ememu ana ye ba ko miensa cameraman kan ho a ennan no mo ne eye Angie e kan se asese ya double ye dosun na sika so eda so na baba we hu sika do so post ka na mu odu pa na won pene so sa no e ha adwinti e ma ne beti ase what ya se mema nan ni nyina sebe wo mo ne no ene na kosu ekuma wo mo yimu nantam wo mo yie mu srade nyina mema yi Angie nantam srade se si amika sei bema obe wale Angie die srade ba ko pa de enya dia wo benya bi wo mo na mmemu ene Angie di sa agro ni wie na Angie apene ba bia fa no wo mo dwene ho se sika na mo de ama Angie no kra sa na sika na mu odu yaye nkwase ade because Angie we nu so abre now abre pa yaye nkwase ade wo se e frɛ Angie no de sika ba Angie se me mfa sika na tsa akoye threat so one farm made a ye be post ne e course nyina ye be abeto abontima mmemu yi e de Angie na sebe na deja tam wo mo ne dida rough sebe na som nyina meme be me bi hihye ho ene sebe ni trum te se be bia e bo mo enjoy ne be bia na aye arehosem Angie hwɛ na nsem ye ekoso na no odi no wono ankasa edwane kɔ eye police station se okoye report na ya chisa eye mranti sabra mikasa di attention TV yenya update bia se mranti yensa koma na se ya chie omomo ye hwan mranti de yenya omfoni bia na Angie mfoni nso de because of attention for ye boye di ho banti ye ntimi nda na di nkyerepsa na echire no update bia ye bebre mayenko nia okodi adanse anaso wo mu information no yenti na num nsem amrasisia ragati asemaba me hu de menkampo baby Angie ena na zigi abano azigi pompino me hu no bida me see the whole Ghana history sage wo yoda way was set record bia obi nseti bida azigi no ebia piepia ge we de fe no adutwam azigi mu train mo hu bida ya running the train say ta me hu no bida Chale Gewe was in Ghana history, people be the say. And mammy and son are running the train. Just say, Bago the cameraman ko back on here for or no the number so by. Now, Quan Cromo fast from the running, baby Angie, a friend baby Angie, with the fast running the train in ye. Baby Angie Obia, some money to a Ghana for man, they said Obia and Pejuma, Obia is sleeping or. Anna scam see Omakwa hit a block, and a baby Angie Zubiska. And on the boy came in him saying, the boy no. I don't know. Send a down for soon no. And no chance ombre film rameche assume is Kumasi. Okoko drew one ma. Boys number ni sikano bear times 3. And sikana da one but ye. So bet me I take you one for the teamer. And ye bear day ye discana bema. And I say sikawe can me penny say nessa ye say ya any magic. And a baby Angie Zino ho hammer head or time we quote send a noom. Na what the way at the ashen tunum just in the train see dini baby ya
killer me se ba du kra de omudi na no de nsa kakere nim se wale se on pese nim be dey ebeba but ba ku bi ohono ma na nim ye dey ba ku bi oso de na nufu yi ejina so no wo miamia eno no so tim se o send the command boy in first ento mo chi ni di no so kan wona num yom num diska ne ma no na am se boys no ma anwini hu yi omu se ska no de ma no aburu so eno mu fra baby anje se masa sika na de ma no sika na aburu so sika no kra ko sa afie sika kra bre back so mo ye scammers o ma du se beju mu sika ena baby anje se hene ne ha ade a mo di ayami mempene ne mpene chena ena eni o so on sika ne ma ena boys yi estate no mo di azigi ne ba ko ba bonten o still also on famo na de ba ko ba bonten ena eni baby anje ko police station ko report the boys no as it stand right now the boys in the epomu but inyanyo mu picture o yenyo mu picture be post am obi ehunu boys ni bi ene man kana meboa an but Charlie the boys in the see dige no meti akrama me petwa di ei Charlie obedwa my for the obu me so twa ne twa obedi ni tunum me see the wa again si timeje kote no me hu bi da again was set a record o pe bi ahwa me ntimi post ni nyina because obi adeja de ye fa ma bonten but ye say ya am evidence kakra bi ankyere me boys be ka se eboa an to ko me Instagram story evidence kakra bi wo ko ne ko twu ani so an sa pepepe na boys no so no me ye sure say nu otena de ni ye nya another update de bebre mo me da sesa wo twa me we de me fa kwanya we so afa attention TV e bia na Angie ye e wo se ye hwe ne me bi ye Angie betimi a minister bia na president bi jere wo bi titru bi betimi a be se Angie pe Angie me kanya nkopon boss ro bo asase se wo pene so ma na sanfoni nyina ye be kwa kwotwe ni nyina aba entimi tu obi bia fo sa awro honne sometimes ye na ma wo se maba wa no ye hwe hu si ye papa se titru ni bia nya obe ware na mfoni we nyina egu abonti wo ye sure se sa minister ne ba no awale ye be ba so ana e wo se ye hwe hu ye ekwe ntwa makra